Lakhipuronline puthok saba January ki tangkun sagol se numit ki Khomjinba Pao tabirase. Ahan bada marui Pao. Assam ki anisuba ju oina Kasar jila ki Dholai constituency ki manung chanbada Kasar wildlife safari kamju semgalagani. COVID ki case hengalabasu Assam da lockdown thambagi wafam leitri haina Mukhyamantri na phongdokre. Assam Higher Secondary Education Council na loba Higher Secondary Exam Lakliba March ki tang 15 tagi pangthoklagani. JCILPS Jiribam branch ki convener oiramba Y Sanjib Singh na laikidabada awaba phongdokre. AJSA ki member oibata natana referee su oiriba L Anil Kumar Singh na laikidabada awaba phongdorakli. Jiribam gi Lalpani Part 2 da Chingnaba Mong da Thori Yalamba Thodok atugi matangda achumba langla langjin puthokpinaba imung manung gi maiketa gi phongdorakre. Amasung Assam da miyoi lising ni panchahunga kuntramapan gi masada COVID ki anuba case thengnakre positive oibagi chang chada 32.9 da hengalakre. Haujik mapung oiba pau tabirase. Assam lenga ki ahum suba cabinet mifam ngarang Dima Hasau jila gi haflong da pangthokre. Mifam asida maru oiba warep kaya maram laukre. Lengak na lupa crore chani ga 13 changna sagadaba Assam gi oina ani suba ju Kasar jila gi Dholai constituency gi manung chanbada Kasar wildlife safari kamju semgalagani. Rajya asigi college tara science amasung commerce hangdoklagani hainasu ngarang gi cabinet mifam da warep lauki. Haugolagliba sanaroi singbu hena pukning thaugatnabagi pandamda Dima Hasau jila da Haflong Stadium lupa crore 15 thadaduna semgalagani. Aduga Assam government employee singi home quarantine tawbagi matam subna tagi numit 3 ni oiragani haikre. 3 ni home quarantine da lairaba matung nipani suba nimita office attend tawna bahairi. Assam cabinet mifam gi mathangi mifam Silchar da Mars ki mamangda Bohag bihu ki mangoina na pangthoklagani. Rajya sida COVID ki case masing hengalakpa thengnare adubu nauna restriction thambagi wafamdi leitri haina Mukhyamantri Dr. Himanta Biswa Sarma na phongdokre. Rajya sida COVID laichana sina nabagi chang hengalabasu hospitalization gi chang hojiki oinadi chada 12 tamak oiriba sina maram oiraga hojik phobagi oinadi COVID ki anuba restriction thambagi wafam leitri haina Mukhyamantri na phongdoki. Ami jihetu যদিও রোগীর সংখ্যা বাঢ়িছে হসপিটালাইজেশন যেহেতু এতিয়াও 12% আছে সেই কাৰণে আমি কোনো ধৰণৰ নতুন ৰেষ্ট্ৰিকশন আনিব খোজা নাই। এটা কথা আপোনালোকে বুজিব যে আমি টোটাল কেস কিমান সেইটোত কয়ো টোটাল হসপিটালাইজেশন কিমান হসপিটালত যেতিয়া বিছনা কম হ'ব তেতিয়া আমি ৰেষ্ট্ৰিকশনবোৰ আনিব লাগে। এতিয়া যেহেতু সৰ্বমুঠ 100খন বিছনা যদি আছে তাৰ আমাৰ 12খনহে ব্যৱহাৰ হৈছে সেই কাৰণে আজিৰ দিনত আমি নতুন এসওপি বা নতুন কোনো ৰেষ্ট্ৰিকশন আমি আনিব খোজা নাই। Assam ki Higher Secondary Exam Lakliba March ki tang 15 tagi pangthoklagani. Assam Higher Secondary Education Council na ngarang Higher Secondary Class 12 ki final year lisingani ga kunitho gi exam gi routine thokre. Porikha si March ki tang 15 tagi hauraga April ki tang 12 phawpa chathagani. Ayuk ki shift na ayuk ki pung 8 dagi na numit yumga pung 12 phawba aduga nungthil ki shift na nungthil ki pung 1:30 dagi na 3:30 phawba porikha oigani. Practical exam na February ki tang 19 dagi March ki tang 10 phawba pangthokani. Laibak asidagi mireibak ta paiba mi puba plane sing makhatana lakliba February ki tang 19 phawba paiba lepkhigani hairi adubu Director General Civil Aviation ayaba pikraba cargo plane singdi athingba si leiroi hairi. JCILPS Jiribam branch ki convener oiramba Y Sanjib Singh na manung matam sadana khangawdaba thawdog amada accident amada laikhidaba asi JCILPS Jiribam branch ki maikidagi awaba phongdoksari. JCILPS Jiribam branch ki convener oiramba Y Sanjib Singh na manung matam chadana laikhidabada JCILPS Jiribam branch na awaba phongdorokpagi thorumama MSU District Committee Jiribam gi office ta pangthokre awaba phongdokpagi thoromaduda
वाई रोमेन सिंह को कन्वेनर ना हाइकिबदा मनुंग मतम सादना लाइबक थिबा थौदोक अमदा लैखिद्रबा JCILPS जिरिबाम ब्रांच की कन्वेनर वाई संजीव की मफमदा इकाई खोमदबा उटपगा लोइनना मिनिट अनि तुमिना लेप्तुना अवाबा फोंदोखि अमदी इमुंग मनुंगी अवाबदसु सरुक याजरी हाइना फोंदोखि थोरम अदुदा JCILPS जिरिबाम ब्रांच की मेंबर सिंगना सरुक याखि ब्रांच की माइकेदगी मिनिट अनि तुमिना लैदुना अवाबा फोंदोखबगी खुदोंचाबा लौजगे ngarang nungthil pung ahum taba matamda All Jiribam Sports Association AJSA gi office ta association asigi member oibatanatana referee su oiriba L Anil Kumar Singh na laibak thiba thodok amata laikhitabada awaba phongdok pagi thoromama pangthokre thoromaduda M Brajakanta Singh President AJSA na bipamapu aduga S Maniton Singh Vice President AJSA Y Ashok Kumar Singh Vice President AJSA amadi M Mubi Singh retired SP na Presidium member oiki awaba phongdokpa aduda L Anil Kumar Singh na sana khonabagi lamda laurama thodang amadi mahak laikhidabada Jiribam gi oina mangsaba amani haina phongdoknaki matungda minute ani tumina leptuna awaba phongdoki Jiribam district ki Lalpani part 2 da chingnaba mong da thori yalamba thodok adugi matangda achumba langla langjin puthokpinaba imung manungi maigedagi phongdorakre हौखिबा जनवरी की तांग 18 दा नुमिदांगी चाक तोकलबा मतुंगदा फोन अमा तौरकपदगी मयुमदगी थोक्रबा मतुंगदा नोंगालगाय यामना चिंगनबा मोंगदा थौरी यान्दुना लेरमले हाइरी मसागी चही 19 सुरबा हारुन मियागी मचानुपा जोइनुल उद्दीन इम्फाल दा थबक सुरगा सेल तांजबा मियोइने हाइरिबा नुमिद असिदा जोइनुल उद्दीनना मीगी सेल खरा सिंगदोगलुगे हाइदुना थोखिबनी हाइरी हिरमसिगी मतंगदा लैखिद्रबा जोइनुलगी मपंदहो मोहम्मद मोइन उद्दीनना पौमी सिंगदा मिहाद असिगी मतंगदा अचुंबा लंगला लंजिन पुथोकपिनबा मदिलेनबा सिंगी मफमदा हाइजखि थौदोक असिगी मतंगदा महाकी इमुंग मनुंगना FIR अमा पानख्रे पुलिस न सुथि हुमकी थबक चथरी हाइरी अकोइगी प्रजा मयामदा अकोइगी मीडिया की कनो लायसदा लामे अदु मोइदा आइसे याम नुरुकना रिक्वेस्ट तौबनेबा हुजिकी आंगांसिगी सिरिबा आंगांसिंगी मतिक जाबा विचार से हंगनबा मयामदा आइना रिक्वेस्ट तौरगा हाइबनी कोई प्रजा खंगदे पुलिस सिंह से खंगदे कोई मीडिया की भी सिंगदसु आइना रिक्वेस्ट तौबनी मधु अमुक्तंग Assam da haukiba pung kunmari da mioi lising nipan chahumga kuntra mapan gi masada COVID positive oiduna khangen hengalakpa thengnare masigi manungda Kamrup Metro da mioi lising amaga chamapan kunmapan Kasar jila da mioi chahumga marfutra truk ki masada positive oiba thengnare hairi positive oibagi chang chada tarani thoi da samik nipan mapan da hengalakre ngarang lai chara sina mioi 15 sikibaga loinana sibagi apun mamasing lising taruk chaniga nifunipan sukre फरकपगी चांग चादा मरफुत्रा हमदोय दशमिक तरुक अनि ओइरी मणिपुर की हक्सेल लोइसेंग थोप पाव मतुंगिना मियोय चहुमगा यांखै निपान की मसादा ngarang नौना COVID-19 पॉजिटिव ओइब थेंगनख्रे पॉजिटिव ओइबगी चांग चादा 33.3 ओइरी लाइना सिन ngarang मियोय अमत सिकिबगी पाव लेते अरोइबदा मरुओइब पाव अमुखन्ना Assam की अनिसुबा जू ओइना कसर जिला की धोलाई कॉन्स्टिट्यूएंसी की मनुंग चनबदा कसर वाइल्ड लाइफ सफारी कामजू सेमगलगनी कोविड की केस हेनगलबसु असम दा लॉकडाउन थंबगी वाफम लेट्री हाइना मुख्यमंत्री न फोंदोक्रे असम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल न लोबा हायर सेकेंडरी एग्जाम लाखलिबा मार्च की तांग 15 तकी पांगथोकलगनी JCILPS जिरिबाम ब्रांच की कन्वेनर ओइरंबा वाई संजीव सिंह न लेखितबदा अवाबा फोंदोक्रे AJSA की मेंबर ओइबता नतना रेफरी सु ओइरिबा L Anil Kumar Singh न लेखितबदा अवाबा फोंदोरकली जिरिबाम की लालपानी पार्ट 2 दा चिंगनबा मोंग दा थौरी यालंबा थौदोक अदुगी मतंगदा अचुंबा लंगला लंजिन पुथोकपिनबा इमुंग मनुंगी माइकेतगी फोंदोरखरे अमसुंग आसाम दा मियोय लिसिंग निपान चहुमगा 38 की मसादा कोविड की अनुभव केस थेंगनखरे पॉजिटिव ओइबगी चांग चादा 32.9 मापन दा हेनगलखरे लखीपुर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल की खोमजिनबा पाव संदोकचबा ngasi gi oinadi matang asida loijare।